ba se obehye nkom e ma na bemu ana se obebuo bi wa paibo mu na nipa na di yie na se no je aka me say ma boa na obae no because you see word bi ma me mra sa word no so o see sunsumu no container esi asori fi ho o sunsumu eti se o yo ba na se oba na se atare e hye odi fufie bae no o pant na asetete no enu blazer na ahama na aye mre no sunsumu no ni papa ewro e de gu container no na se oba ministry ni mu no se onu so fo buache enam so na waboa wo na wanye sika akoji store wanye sika esi ufie wanye sika jesu aji store wanye sika esi ufie na se o ja sorry na iso no so oba be man offering and oba too tight e wa so dem no de abonya madwuma na se wa menye sa na se o ja ya obeje na adie container obeji stores no obeji scan no odi hia mo mama no di atadada na oba na papa show no obesa dia no ebesa dia den e show na honom no ana mene misofo panyi enya adwe. What's your favorite food here? Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Oseko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dish is Ediani Bia, Ediani Pabediti. Wow, Shenamna. Wele, your my dear Bia, and MBA. I had a 7 appear, Bedidi, a viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny pay fee. Mumina Mobe Johnny Pa. Now, Hannah Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary road. Opposite the self-filling station. Memamo akwaba shonko ede eba too much GHS so na mo nim se mo nuaba meji meja say dia na chese ensem no dodo na ene yabo no bede se mampo hene abomu ye de beto apaso atwe ne sre ene abasa na won so wetimi de wadwentwa wo ede fa ensem no eho etimi ababetu edwa se ne sem na efata na ebusuafo ene de ya mene wo kase ede years of opanyi a oda resurrection power new generation church ye papa Reverend Anthony Kwadwo Boache no ho ensem asore ewo mayi emu anase wiase afa na nyina dodo na ekasa ede efa no ye hu the likes of ye ensem a ebobo ede eba se wo yare eba beto abontin se wanya stroke afene nam framemu se wato nananom ewo nsiedo ama ebinom ede ye ni posters anase ni mfonyi ene na Facebook a wo mo echo esu se de papa yi every atiasefo asasi ye esum na eno nam so ama na lawyer for so ababa bekasa ede afa rumors na circulating ede efa ye papa no ehu a wo mo ebebe biebie nsemo enisom ema ye hunu se papa no oyare na emom a wo nwuye ye ma me so eba abonti anase wono ankasa no wokani so ba abonti bebe kasa ya na wodi nsem bi etu edwa na just wo ka che Ghana for SM papa no onyare o na emom waye adwuma ache adwuma nyamedwuma yi watene mu ache eno nti ye ne doctor ena akache ne se wonko no nkonkoje eye na homi nti wo ahomigye mu enye yare emum ena papa no yare na ensem we ba to abonten na fe na ma ni pati waye ne kesne ne se adabio lawyer say ni yiri say sorry man so bi no mo can different thing all together say mre bi atwamo issue bi a woni ye papa bonigas nya ye ene ebie mo expose sa na wona bo Kennedy Japan ye no wona 2 TV so enam so much as empenifo so fo binum di bebe pie mu ene nsem bi a ye papa ba bonten ebebe kan ye mo amuni videos do na so ena beto abonten efa ye papa na chese work kan nsem bi ede fa enkofo eho enti ebinum so say anase sorry ma binom ne biemu so timabufo no ne sem eye ne nsen kan ye bi ena abo ede abo eye wono ankasa no emu na abusiafo amagana fo ebusa say inti so
ɛdɛn ɛna wɔn mo edisi ɛdɛn ɛna wɔn mo ɛkata so ɛdɛn na wɔn pɛsɛ Ghana for ɛbɛti anase Ghana for bɛ wɔn ɛno nti ama papa yi ɛnsɛm yi ayɛ kokwasa asɛ yɛ ka asɛ yɛ nka yɛ sɛ bɔla so egya no yɛ sɛ ano ɛdwo a na kyɛ sɛ asanso ama ɛyɛ ne ho mene ɛso ɛnsɛm wei dodoɔ na ɛka ho na ma metwa me ho ɛmbraiba yɛ wɔm no media pa ababeso Yona ebusiafo ye toa ensem no eso amobekaya emre bi etwa mo ye papa Reverend Anthony eba bontin a chese during church service na wone ne church members kasa wo chemo zin ane wo mo a chese wo mo tina radio so TV so ka ne nsem wo mo aye documentary dia fa no ho keka nsem bi ensem fata ene chese wo nko wo mo eso ma chese wo boni so for bia wono nso so wo di djuma wo different regions say wone yire ne ma obi a chese wo nam ne so enya eba na wafiri asori dem wonum chese eba no one obegina de wo gina de wo kwan ben so enu Ghana fo ebusa ato na wo mo enya aya anoye ebiem nso wo waba ne nase no ba benya sika se wofiri na nase nkwan de a enya wo sika no etu eye wo hia ede ema osofo timi kasa ense we nyina ense we na dodo na efa eye ni rumors ne allegations of eye ni stroke any ebiem nso ni wo a na circulate no eno nti ene de ya twen ede aben yan kasa ye papa odi for bakope I Benjamin Nana ya Osei Tutu and I said the younger prophet and a prophet 99 didn't dey doso ye kasa ye bonus amrania enye nne ena ye befria ye no ebebo edi era ensem no emunti onipa kame ho na chese ye ne ye papa yi entwetwen eye enkomo eja odi for ewu ma papa meje so papa na ho ye de ya mi adom na wonso e da Christos bibia boko Christos da ye shi ayache pa what the god daughter me show ye shi ayache ene no kure yo na yen share ye papa Reverend Anthony Kwadwo Boakye Nensem a ababeto abonten with ebra woni ne younger pastor nya issue ni ensem ababeto abonten efa nuabo na wo bro enum ensem na wo ka odifo se wonye nyame ni pay ye betimi abusa wo se enti so for obi ba onase bebedi yie na wo ko ofiri wa asore wo no mo ekwa utimi ka se obi eba wa asore na ofiri wo no ma enti no odi wo hia ema no anyem bia wo na ma nipa ne yenhira anase nyame na nam so ema wo ma nipa no eye enhira yo ba medical da wase se wa ya de se nden no wa twemi ma na de eja esupa atogu fi tina bia ma me da eye na me chia na nasante hene okay ma me chia otumfo so to the second me chia no na me pa bo se awade nyakopon e ma nyi nche amen na me sanchia police panyin Kofi Boakye okay ono so me pa bo se awade ma nyi nche amen na me chia me don Kofata Motos agoso kan enye Kofata kama full play outside the country it is open engine ato ano perspectives bi ato a we dey say me phone number no to wo na fa me phone na frame ya ana wo di me din ko ho a so be mo 10 pesos a me minti no be mo e bia 5 pesos e wo dey shira mo nyina amen now question na obisa me no ase we na hia for obi a wo nim otimi ka hintasem aw kan sunsun asem hintasem what am I say ye ka hintasem obi a o kan nyakopo hintasem ana o kan sunsun ye ko sunsun mo spiritual no nyame be yisa hintasem aye den e da che no wetima chichiri mu ama nyame ma ati ase yi eti me gift ye hintasem eti ene me ka hintasem okay ma wa hu nyame pese me che no abi se sa video no medical eboti ye me be atwe mu okay now see say na so penny ba ko say legal leader yeah Fripon na Fripon o menyamba omo bre ya na eba ne ma eti ono ano ye paibo ye na kwa nkyere na nyinsem bai na omo wo ye akwala bai akwam se na we be ma ba mitie ni ne num sem na no se Fripon no ese ni din yeah eti ni din na Fripon na ese no ti no wa bompa ya tia Fripon to be gi akwala no e de from nsem yeah e de akoba bi a akwala no efi bai thank you e wiase e na osa akwa okay e na hu e le si akai to wa wiase
na unji hwedia unje wo wiase so wuti wiase wonji bibi ni yes bibi ben sa na wo se wonji ndi thereby ye beto history and as a Bible na da hakwa no emusem no na di boy bra because wo wiase so mu se busum ho okay tini yo wiase a so mu se busum ho sana moti aso wo ho okay mame wata wo ho okay beyi wo ho ewiem tumfo wo ho ye wa ho ma den e wo wiase ene ye wo hama bi wo mrem ye fa ahamaden wonu din bo ahamachi wo se whatever sa hama no o twa ne sei na moja efimu ba okay a spirit sa ma hamo bantam adua ho okay ahamachi wo so bisa o twa ne sei na moja den efimu ba sa hama so etim dale ni ba ba physical no ne onam emure mana so onam bro wan hye no so na se wonni ani a wonti hu sa spirit no but me can say be see asem so okay the time I papa ne be kan sa asem no me can say be say ye radi Yesu Kristo and say Nyankopon no boso na sase a obo nipa eto ni mama ye 9 months we wo ba wiase no ono pe na otimi kan nipa hintasem okay so nyame ne bo wa nyame be timi hintasem a kire nyame difo bi na waka kire but say nyame na bo na se ye kwosra ofi abosum fie nsuo motia ahụmeche ba na mechi ọnụ ahụmeche ba no mami wata ocheba okay nsuo ocheba motia ocheba wata sie etisa busum mami wata motia ani nsuo no omunya omucheba etise ukosere akwara ne fisa ahụ enan we amebo mudin chen comfort betime hu akwara ne hintasem aka kiro okay because you clear me ti wase pa konfo no on beti mu akwara hintasem den aka kiro okay the time me ka sa ne say o say ye wo imatan ni bi won ma obatan bi wo ha awo ho ene den on nanam sa e bi wati sofo bi nka ana wakọ ba bi say ohia paibo bo ana no obembo na ewie no woni me sofo na sofo na wotin nka nti na wokọ yeah ba na nye sofo na won sofo no sunsun no nye sofo oh okay o bi ade tie den ehye ana wo bi ade sai den ehye okay ntenede no so oboa wo na se wonya akwara ne wie a owo akwara so tumi because akwara ne finya me okay inti se so for bit me case wo beje eya akwala wo no etimi abompa ya momanya na chete does it mean say the source air from different places yes my lord okay because Nyankopon monipa sanje na ade what I say say owo be fa wakwa Nyankopon o manipa time nipa age this e bia honam no wo si so na oba na bia nyeme bi betma be cross yare betma be cross ana say petubu be betma be cross e na different but say ka obi betma ka say bia me na me boa ma onyi san wo ntino me ji akwa na fi say na kom ade na de na bi ofi baya let that me say me akasa no question mark me ho that's a question mark because of say na nyame na me so what I say okay na nyame na me so but say papa no say be sure the respect obu e wona ho e be du pempe so bi na otime use sa wo na ba boete no na papa na me say wa divert road no wo hwe eye ni nyame dwuma mu from ebra wo sha say besi eye sabre ya say na wo hu na hyase ni ebra wo pagya no mu say na wo hu eye wo hu sesaye bi ewo wa say ni sam ke kamo no me no me hu say oyodifo na wo hu ni say oyeden oye me ka bi ti say marriage teacher okay what I say ya me dwuma no bia na chadi o obi a na chadi oye marriage teacher ya ka marriage teacher what dey chewu twimu yi say che so obi a wo kire fa na aware ne de keka ho sa gift no na wo na me di ma as a marriage teacher okay what is here ntina ka ne de ne nyese obesi asore dan o de bi na se de bi se ne de ne e ye bible okay ne de ne ye bible
What I say? It will hear the church and or church na or church for our level. Okay. The same ki come no, and then the nyami send come no, ejina awale so. Okay. What I say? Yeah, ejina awale so. But say obe sham kom e ma na be mu. Ana say obe buo bi wa paibo mu na nipa na di yie. Na say no je aka me say mo aboa na o bae no because or you see word be. Ma me mra sa word no so. Okay. O see sunsumu no container esi asole fi ho. Yeah. O sunsumu. It is only oba na se oba na se atale e she odi fufie bae no. O pant na asetete no ene o blazer na ahama na ayemre no. Sunsumu no ni papa ewro e de gu container no. Okay. Na se oba ministry ni mu no se ono so fo boache enam so na waboa wo na wanye sika akodi store wanye sika esi fie wanye sika jesu adi store wanye sika esi fie na se wo ja asori na isi no so oba be man offering and oba be too tight e wa so dem no de abonya madwuma na se wa menye sa na se wo ja ya obeje Na adie. container obeje stores no obeje sika no Odi hia mo mama. no de atadada na oba na papa show no obasa de no ebasa de den e show. Okay. Na honom no ana mene misofu panyi enya adwen. Okay. Because so bro bi na ne pa no wayi waye a ana so beko anotu ana se ne pa ne se wo di wo baby se waka se bolegally da e se wo di wa bon bi awo baby no ye ka public ye ma public e meka ye bompa ye etia ata se ye bompa ye etia so bompa ye etia no na so no kwa na kopem na se okọ baby ne ka je se why obi bone etiko no kopa ne chewa ohono mo na be hu se etimi so nyame de me ye adwuma sa okay na odi for say wo kan ne sin ane wo boa wo bi ni e say bible krampo no ebre yesu sa kwatafodu no say kwatafodu na mso mo yare na ye enkunu aka we say ba kope na beda asiu enso so obusai edi se wono nso so o wa pa na asore na enu wa baba be ye wo mu na say wo jai eya asore na ase ya wa boa wo nya nku ano na afi winnim na say wo hwete na winnim de enti a wo hwete dia so ye de enti na ba ye de ene ye sanje ya de ene wo kwa ba bi kuro no ko na kwaji ye de foforo no wo ho no na bi ne o ka ne de baby a em se mene wo ni misofu panyini nya abi ni se wo boa obi meme se me boko fu ebiri me boa wie na oni aside bi o ba da mase a ko no tu na ko baby na say this is the situation whereby nipa no wan kana no antum anko ni baby upon so wa boa ni nyina no so o se wudi ma me mo example bi okay kwa etibie kwa etibie I think 2014 to enter 2015 Poko Circle hotel be friend Britannia Hotel and I kwa etibie hono no me ni ohima okay so many years eti ohima ko nwa no ye di ma Britannia be friend wo fa sosu we body no kwa fo na hunya me kire no wo fa sosu ti sa fa sosu na wo Britannia we friend Britannia no ni hotel friend Britannia Hotel eti wo fa sosu we no ono ya according to the story they say no obo ni but wa be bo eka wo etibie ahimfie okay eti no me yesesa de eseka ye ma ono so ni di hye be de ebe di ade eti sa de ka ofa ni wo fa ase bi oba fa ne ma ne fa ne di ade so himba okay eti be si adofo otudwom ya adofo ya ne yiri no nya accident no ni nwe no mi no so okay e japan ma and Messi. Say ma bi no we no. Iso say Britannia di gaspanyi ni be ko no. O de kitwa no mo ko ma ebusuafo ebusapanyi na ya mesa. Okay. Ewo ikoko. E na mo di Messi no ko e. Won e de kitwa no ko e. E na ya okoko eswa no so yo hima. Ba no nya mo dwae. Okay. Eti mi ko ya so le wo abeka market ya. Madafu wa. E be aso ma. E no bi hu me. E no di mo da se kire ni kuma wo Germany. Eti panyin ni frame. O frame. Ano na me kasai. Ana me che na akwankire ese woye. Oye akwankire wie no. Me am say na me kwa brochi oba manko. Me say di nani. E di ni ko. Ko hini bia obo hini praso hini betifi hini benne ya o hini bia ko say
eti bi ho no mo ohima ni ho me bua maame no ni nua no pese obodwa otima modwa eti na data na de wafa no Betania ewuye the Betania no wi no no me yese ka obodwa na so na be ye Betania yi ba ye di ba bo jire mo otima modwa ana weso me bua panyin ma panyin yeso ano so ohima na yeso ani wie no me pa bona me ye na kwa kire me ye no me sika be di okay esa ko di mame but me fa ne say ya me djuma na me ye na we okay but da me bua no na say bia next week ye be so maame no maame na ka kire me ana ko na mo so ano o so ano wie no no ko ji bosuya e wa America which is that na $10,000 yeah at yeah $10,000 or so e bi sa it o go ji skari wie no e na de be brewe mu it na se me ma nya hwia ma no maame ne say me di okay America ton okay that week na yeso that week pepe na me information ni na okay also D4 no week ni pepe no na we information ni na it dem ko bon pai bo boliga we fi boliga no e no bi frame for so na the pan person or threaten na sefo we so nya obi a we na o mo se me younger ba me younger sa o but maame ne ye no be ye wie no me mo se wo say me di no ana me friend na busha ka ja mo say ye ka che say so afa me 5.5 na ma bremia one for insure grass e kana no na busafo ne mi ka say so before and then I say no so ye do me Debbie me ma Debbie me see didn't na ye papa ko Debbie different from the Debbie me see me din na o say no ye ka ke say me see ka na be di e pa bo na me ye ma no me see ka na on fa me see ka mre mi because on fa me see ka mre mi a on fa insure grass e kana no se mama public am be public okay ba me ma na busafo ne ya we nti ye papa phone so ye so ba public be kan ye we de tie ne we de be boba et maybe two man sa wie no ana na busafo no e frame me part no mo ni me no ana me kasa so me ntwa be bia so ana so yo mate e friend dress star dress no me kasa ya ana so me ntwa so fo twa be bia so ni sero am se mate et me twa so wie no ma jama na ka wo ba yakobo ko me ko ye de e ma me okay etu na edi ne konya no opre ye se aso na ewie wadi ma ntre kwanso hima ene wewu ko what you say it is as a man of God no obi ye wade na hyew kwa na e wo musa obetimi e bi ona kasema e ya bat so one control akoma public no be kan no ye betwi ona ko si bone so bon ba ye so for no ye wo the kind of ahomaso kasabi okay bon ye wo the kind of ahomaso kasabi ye ka di wan nipa na say ye ja saade no because Kristo ni bae no Yesu bae no wa me wan nipa wa be ka ehu nsem emfa tu nipa so okay what you say okay Matthew 7:22-23 no Bible say many do a e wa dey say me nimu o say ra dey me odi 499 ra dey me do dey pesa ya lewe ra dey me do dey we asi ohini we mi na me ma ye din di ade odi na me di stroke ya le odi na me di ehwan wa ya le e wa dey say me so minimum okay say na dey be bu aten no sa na dey so bu so aten Fatima say it is how you Christian and how you GD we are solid bar the trust and the belief in your pastor no me man go too much sir na odi for yen hwe ye papa yi ye denti na ma Ghana for asofo dodo na empenasem because of new quality a waka na ne nya medwuma a wo ye na broso na nu nti na ma dodo na etana na dodo na empenasem se ye papa ne eyisugo e ba bonte se asofo empenasem na me hu ni opese oka ana me hu ni opese o kire because sofo biya de ni lemu okay obi ye na adwuma eti ede nti na se obi e badwenwo wa brabo sofo biya no ni pipe se ni members e beba ni members ni how e how in ma sofo bo mo sabotage wo man kasa yonkwa yo asofo sa asofo mo nya sofo okay o me are ready asofo ana sofo ya are ready da won you asofo bu no mo me are ready dey bi o pese ke dey bi o mo kwa na e bom ni okay to yes asofo ni sa the part of sa asofo ni bia onye the genuine man of God we are the fake man of God okay because the genuine sofo bia no and found say what is only wa obi beti bi wa ha how
because mo nya adwuma ba ko na mo ye aka na mo twuma Awurade ba na mo sikani brenti no no bi pese onya dom che obi pese ni nkwan na se ye de o traso ni ebo ni din nya madwuma no enye sanity na odifo o hwe ye papa Reverend Anthony Kwadwobachi ye na sofudie mu no o hwe a ebinom hu ne se wo mfa eye nyame kan na ye na adwuma sen na wo zo hu no sifa de to be frankly speak me nko I didn't know uncle. na ore nyame se kan no me nko so fi nyame o enya de me ko I didn't know uncle. E pesi ye hu obota ya odi gina so. Dabi. So odifo hu ntimi nka obota ya de na ye be ko. Dabi. One say oye sofo. Oye me senior pastor. No matter how it is biano. Say if you so be pure baby kra na eno ko se me bond too much. E say me kire no fail no so no. Say papa fail we so o kan say entwe yi. Ba wo hwa wo mane. Oh papa me nko ho. Ya bi se we de me mbusa so fi nyame no fi nyame wo hwa o mane. O papa nyame friend no na me njira ho bi. Okay. So friend wo Vodafone so friend MTN so 30 go say grow me njira ho bi. So nyame ho dayo me ni ho bi. Nyame so friend me no na njira ho bi. Okay. Kwa nyame fa so friend me no me kwa na bini. Sir. What I say? Etimi nko that part no. Say wo fi nyame, ano fi nyame. Baba go say we duma. Twaso me. Dia na ba na edibe hu dia akro. Na ye hwe Na yema ni nyina de. Enyibom. Na meni do a. Ono abedru ebeba bebe. Obe chale de de. Efi. Etimi mi nko ho. Nti wo nko ho. Ba ye hwe ya ade. Ye resurrection asori na nkasa no. Asori na nkasa kase no e wo ho no. Ba se de ono ne de no agidi na. Eno na amadodo na speculate say it could be say ebia na bibi e wo ho no. Wa say no mo ye group. Okay. Untie omo abakwasem na no me group. Na no team ministry. Ba sa group of team ministry no. Ebedu ba bi na me say wetwetwi bi bo motem na no tin ho. O tin ho prekupe no na nya dom bebre. Tie no sa no. O say ye wo obia ne de wi a o se nya me frɛ me fai. Na ye obia ne de wi a de kasa no ba bonte no. Na me ma crowd no be de ebedi na chi. What I say? It ono no say ne part ne de ko fa so na o tin ho a onya dom say no. Mentimi konkan mentimi jafide we so say papa no fi nyame mentimi nka ana mentimi ka se mi na minim say oye sofo a obi anim so sofo what am I say but nyankopɔ ta so no ono kwa no be hu obi akinta se mai den aka ajeje no dachi na ye rumors eba fa se wo yare ne binum se wanya stroke ne wo ekole bebeto eye edwa no denti na obi yare na ebeba beto abonte na afa ye kame akwa ye se ebinum o ka no krewum ebinum so etwetwe wo mo ho ase wo mo person bebie eye eso eyamfum so se sofo ebe yare ana me da se sofo yale no ye wo mu ahoro okay sofo beti ma yale sofo bia na beti ka se won yale sofo beti ma yale na timi ya wo bi wo ho an members no the pipe mo how ye ne how okay the 24 hours onya da je de enda bompa yesa bompa yesa ena so bi so wo ho no ma members how no kan ni budget ho okay ono didi mi ana wada no atwa fast time mo se munya fast na akonu mutim papa but me nim the reason tia obisa Kwadwobachi ase na ni members buefu okay ye bisa se na mpapa ye ti se o yale ye se hey on yale e bi se ye se edini be di ade eti ade na ya be di no eti na wo dem usuni pe so yale o se ye se utu bobo dan ya esaba wa uso beautiful o yusu word me be twem okay ni nyina ka te members no o mutimi ka o ko ka pe members no o mu di watem papa we jani papa ti so na so dem Bonigas yale no ya Bonigas o yale no papa we say Bonigas try no to no bolo shi ho
Can you imagine? When you know be here, you have a juma, Bonigas, Bass, me repent or who Bass more than 20. It's a head then a Bonigas, a challenge you. Send me to casa, so for being sabotage on my young one. As a Medicameka. I send the old cousin and Mrs. My you are no Hokama. What I say? Bonigas by your lane. Some Bonigas of Finamio, so Finamio, Yamina bet my judge Bonigas. But what the major or property so. Now you know Yaleno, one more pie mana. Man, John said this say, me na me born a shoe or try me or challenge me. I'm challenge you more kwa benso. Okay. Che a domina mo pen baby na e den no benye film. And as you sika dan ma, aka owo jira wo twem. Ana oni mana. O ba me fa sika o pri, say djuma ye, sika ti na o ba djuma. Ye fa sika dan we ma o say di. Dan we sika kwa aye mo ma. Le da show say fa. E yo dia. Ade baba o first. Etimi be wo ya sika we. The sky people be nya ile Ba wo di won say ebe ye wo say wa twe akra na wo hwe say an obi nso so aba bo akra na dia hwete na ono so twe wo mo ede ne ba ne die mu enya dia say wo ebe ye wa hogu no wo ba kra mpa wo hu ni say wo de wo ba na ekwa asori we woni mi say asori we na wo de wo na wo so obi foforo ede na ekọ eye nchire fofo ma wo eja no kra mpa no wo mpine so enti wo church be mama mesi ne be ka ona ase okay wo church ye adwuma no ye wo teacher and you preacher. The word teacher, no, man for being example, man. Dr. Pastor Mesa Otabe is a teacher in gospel. Yeah. If a Bishop Duncan William or a teacher in gospel. Okay. And you salary room, Pastor Tete room, teacher in gospel. Sakwache teacher in gospel. But the preacher near Okita, so Mike Moa. Oba attack street mo je edwamasem jalo to twa jajawe eti obawie asem na oka na wuti na so dem kwa na okra na tumu kwa eme ba no e teacher no so person je edwaman a o attack street o oba fa ko to si nefi Genesis okay no aba Luke no aba Psalm no aba Matthew eti obawie na oba more story na ewie na obeka asempa na kire we no oba se wa ti o na asa kire wa dwun utima bufo okay ana no ala dia mo yesofo wachi mi ana what you say okay but say who attack obi straight and am say e frɛ no enya ma so ye o na wa na frɛ o okay eti na be say me bon to fa no mo tia say papa na yale no enya say you obi dey say papa na yale o enya say you obi dey say papa na yale but papa na you obi a Ghana ha ka so fa ka kasefo a okahu bi okay o ti bi ni fi e ka so fo mo de Ghana ha papa no okahu bi o ti bi ni fi o be ti ma papa ntia ka se o asori ma papa ni hu fa no e break ho e ti asori ma wo be ko de Ghana bia no bon pai ma papa kai papa kai no ana Ghana man mon kai no mo ka se ye kai na eye boni se nipa be 100% e wo Ghana ha the whole world ni France 100% se 70% and 80% e bon pai ma no se ra de ma de onya resa 20 na kan bon pai tia ne se e ra de kuna ana so musa kuna nyame e be kai no sa inti denti na eye no lawyer timi e ba bonte be ka se papa no oyare no nti no odo se no ho emfa no de na so eye de yam repam no obeba bonte na so na yere echire mu se wa ye adwuma for 18 good years inti no ohia rest yeah does it mean say eye na yere no or cover a bibi no o ma ye na wo mo mpese ebepie ana se eye den bibi no o mo hide omo mpesa ansori manu meti se de be ye benam so ma ansori manu eja ya sorry na nunti na wo mo ekeka sa ensem na na yeah na ire ni kan minen enyaadwe okay ene ka danka wuli anomo ni otabe no mo no ene ka badesa ka mo kwa mo start 58 ye ba no nyina no ka danka wuli anomo badesa ka mo kwa se ko mo trafi na mo kwala ye dwoma wo okay yen men fa statement we fa make efa magana for say papa no waje na so aye adwuma nti no papa no oyare oties ni eba na papa no anya stroke o timi jane na so what I say anya stroke etimu kan ko say papa no yare na say papa bi won ma na say Ghana man be kan na makai no
But now, as near me, send you a katinama, more than Akote. Wow, yeah, sister. Sinyamia Frewa, as a diffua, maybe challenge, maybe a home muslim. Okay. Was a woman, I know, a woman of Namono. I will never, you know, a boy is a Muslim, a boom wedding. It's Yamia Frewa, so a diffua, maybe a come be assent. The young man was a so funny be, make us or no, a so funny be. Equa Jean Rona. Now, say, oh, boy, yes, you dear. Now, I rather suit your home, Dean. Make us or no, there be. I don't know the Debbie. Oh, Debbie, on Kaya, I some kind of maker. I some kind of maker. Who says so? They are some kind of maker. But if I was so funny, one no more. Almost finished. Okay. Omako Jiboson. Eh? But when I was no more dating, but you point to the correct, I say, or yes, not after I say, Yakupo and after so obey Neduma. Okay. I say, I am in our friend. Then you go for just master of only Mama Papa Jedrona or Moonim saying I'm in a film. Oh, the same most of them in baby, same one day. But me to me, Joe Fidius. I mean, Cassable, you will shower more bad to do bear saying, oh, Debbie. Oh, percentage. Oh, we are 20%, 30%. Tell me the home will be a listen, I'm really swan. Eh? I'm really swan. Most of them, oh, by TV, so many de cool car, many de who. Most of them, no, finger. You want more, you may start, you may from for the assay. The baby, no, free. Okay. Ha, it's no idea. You're possible. But you share a yearly issue with a year bonny gas, said you were back on Tibebeka, yes, say, our attacking on no more and Conibano. Say, ampa, say, or none and none so in a beer, nam so my bonny gas, ebuya. Na say well no so ne dia baba to abontin say no so enya stroke or what edem could it be say nyame na wo use ye bubu bonigas eno ana abounce back to him nana sir ba say so no can say bonigas try to no bonigas issue hono yeah they say bonigas wanya hoden yeah back to sender. I just bomb me. What bomb me? It is a machine. Back to sender. Okay. It's a I am passing. Monica Susana Abona. Let them say Monica's one of the channel. If it is Monica's not. I come to say no man also. I know bomb me. Okay. It's a return fat, you know. The same as me for more. But oh. Nina say, Minya be. Ready for? Yeah, so for you jet a hard time. Okay. It's a big cat. I say, yeah, so for the wood there, you call heavy street. The Benyas and a Bible kind. Baba Casa. Who are red boate. But as who say, the way suffering that also know what they move and they just said, the baby or reaction. Oh, yeah, the movie to me, say. We are made domain. We are make us say a true. Yeah, and any penny on your okay. And any penny on Ubomudria. Okay. Maybe say, Matro, Ubomudria come. What do me so I come? Yeah? Okay. If it is also if it is tracks are a me. Coming maybe a menace. And I mean, Yamino Fremino, Yamino Fremino, a semi dinner clan Yacopo. Okay. It will show me the mini, they may come be said. You shall be a ban. I be mass for say. Me pegging. Okay. Nyame fa sama me se be social media. Me penny pegging. Nyame na mo dia. E din check. E ja so for the mo mba. No mo kan se bi na me attack on pe. Me timi nya focus nyina. Say they will call too far do so next time. You see? Eti kojo bo achi yale no. Ni members ni ka ho bi. Because I'm going to Papa Yale. Now, what is Papa Yale? Go catch member say, yes, Papa Yale. Me two years with him. Now, what about clap and sue ye? And so, what you man? Oh, okay, go whatever. Can't say, young Papa. Yeah, I'm okay. Yeah, Papa, now pass the home family. But what if they say,
wa ho na wo say e nsem ono aka dia to members ntinti na ama wo mo so ejina so defending in that way so the want to so but the fear at members so okay fear na bi nie me more dan na say me boa ma wo onya dan no ja so na meje me boa na say to kwa broche no ja so na meje meje on so obeka bibi body bi afa papa no ho yes na ya baba beje free ne nsem ete yehu na denti na ye obi a onwuye na yetimi sori na ye ma ye kura so na yetimi de beto abefo ntenta so say papa no wato na nanom ewo eye ense edo na ebinum ebob na ede efa ehu want to say sa ewuto we no me bremu the part of youth and I say nipa na odi owo no beto platform so no me bremu no okay me bremu asofofo ni bi na omutimi twa owo to obi so say wu bewu no omo na sa enioma na ba oh okay because se so for timi transit not timi ka say nipa se masi we me hu se wewu na nipa na tia up to now ebe ya dey na obi a onam wi asa na say we asore ba so timi ka say so for say mati say so for you okay enen no be be ye ko no social media no sanity e di pesca ese nipa na de owo ni beto so beto platform so a se na be ya nipa ebe follow no anye ska ke buto eti ni o ka sa pa na ewu no me mi bremu no me bremu ayan so for na bi ni mu a o mu twa owo ti ko fo so no o mo na me bremu o because mo to sa foundation to a ka ono a o ya so le ba no on ti me ka se sofo ebewu na ye hwe ye papa ne ye riemu ni wo rumosa eba ye ebebeto ye abontini de ka dinti na ye wo ma ye nyamedwuma no attack na se bibi etimi eba ye wo mo eso anyame entimi gi wo mo emfiri because say nyame ye na ye hunu se oye nyame anasa ya na ye wo mo funso binom na ya na enam so mai asotwe no eba wo mo so sa in the form of ye yare say edu baby a Bible e ma yati asese so bi wo eto wo abrabo mu a na Yakobon hihye se temeto so okay what I say e bi to Job nu nyina e wo Bible mu so bi wo eto wo abrabo mu a Yakobon hihye se temeto ene ye wo so bi wo eto wo abrabo mu a Yakobon hihye baby anyame se fa no wan ko fa ho obi betima ba wa so le okay onye nipa but ti aso dem to say nipa so oni eni a obi se humwe ene tini mu se nipa yo bai oye nsuo nipa yo bai oye boso nipa yo bai oye beyi nipa yo bai oye different spirit eno betra ho hu ye but obi do sa akoto so so bom pai man se nyame honhom enti mu na omunya din a obebom pai na wie no na wo wakofa yare ede e dey ma eno ne san de nyame ntimi entwitwa nje wo mfiri da bi se ba bi o de kofa baby pa okay what say enti na so ti asori a e so nya prayer team okay so pan pa be kakra bi nim pai but serious so go be deliverance a no what trust ani pa na masa prayer team no say munya ne ho adwuma okay because adwuma ne goes no do so me mesi nyina no na wo hwe obopa ebo nyina etu bo ya den obeye mmere e wo baabi it is a team no so to me ja wo na so ya den e support but the team no ya mmere na wo so ya mmere a from abia be for wase bia no e pa ja wa for brim una okọ yo na odi for na ebra ne ye twetwe nkomo na wo kasa wo blame ne church members no ebie no me pese yin wo se wo ye church member na wo hye sofo bi asia na nsem a wo kana aya ne nyina na wo se wo ma enwura wana asin abambo nsem no me nsem ne no ma bi a ense emfata ne se wo kan wo se wo ti asori dem wo gitum se
so for ya kan de ene betimi aya pentimi ntimi enye de enye se sake of nsema ye papa yi wakeka eye pen enu ntino enam so ama ne yare impo na so ne church members impo entimi enje emfa entumu ntimi ma bonti me confirm ye say okay say eti ne ehia eye mo mpai bo na ntini na pesi ye musa sansem wo se me ba asore ma no so a because me tie wa asem no yi a na wo kire se the members na yede se omo defendi papa na yale no the asin say bibia na wo so for eka se omo tie wo se wonji emfa entum ade ba ko ni se ye wo nsem bi wo hot se hintasem se o ka ese me se yede ese omo di so okay but enya ehu so de be tumi be se ni so okay but yen asofo ne bi wo hono ma yen nua asofo ne bi ti yen nua no mo ebi ne mo asofo ne bi wo hono ma o mo de hu etu me se so se level bi se I se bi o ko joso kwa na obehu o piote show na ebe de wo mu se sofo we ensema wo ka we hintase we hu no de to so ya wonyame hintase mo okay and if prophecy nyame hintase ne se oba sori a wo hintase me say no if onye example me oba wo me ma sori a wo hintase no e na me hu na maka kire okay but se me ma won ne bi wa so dem a won na me ma ne se mo bi anfo bi asem enkwa bonten okay tini okay ma me bi anfo bi asem because enkwa bonten prophecy yeah. No matter what is be am shock because picture kwa hwe amafa abachifo omo ma abachiro just come picture kwa metimi come hit asem kire wo okay eti woman ma me be ko hit asem a enu kwa so bi for bi hit asem e de empie kwa bonten okay what does here it is a woman sa won no aso dem na and a totally 100% so much warning okay but say we dey hu beto so say so dey say we just so let me you say okay we just me do me you say e fear bi no do to me best so it me ma no so hu kwa na yem hye no okay e kan wo mo hye yes but we be kire kwan na ma me ma no ti ase say aso na awoko no aso da ni nyina ye akoma na kita wo no etu ma akoma no ye free a nyakoba wa betra wo mu odi o kara ye ne ope na ne bebia na ye free wo hunemu ba se wan kire sa kwan no na wo de hu to mo so a because they be o ka de pa bo she yes they be o ka de pa bo she etu na o ka bebi se ade ti no bitimi agi obi members ko ye wo kire oba kire no me so ba na hunu so wo tina na wo thank you oba me chen amaka to place me me nya kopon ba dom no nya me di mare okay nya me da dom ma me eti ni ese me ye me no de be nam so a de be je wo no me masede na masede ni nyina echi no masede nyina echi no o ba she ba ko me she bo okay nya me ya dom na de ko yo saka de o pese wonye na wa ye o de aba me me she bo na afi akoye so for down ka o ba she bo wie na de no ebe me wie me wo se wa she bo na ma wo se wesi mansion wanya ka wo mu na me hwe sofo na ne beto bisu ba nukwa na mini bia e bon pa ya ti awon ene bere ba no bobo pa ya ti ene bere ba ene bere ba se ma bo awon na se e so be bo ba bi no wo de wo yiweni eto free a ene bere ba no ba se ka ni pepe mu a wo bo bi a nyame na de be hira wo odi for we dey dey enkomo no eba eye na wie ye a enesa ye papa yi issue ya ba beto abonti adodo na akade afon wo so den na obeka e dey ache adefo ene eti for mocho na wo dey eye wachi akwan wa sorry no telephone number so etwa eto e dey amayi na me kakra me kan se aso ofo no mo ye ja ahomaso kasa za ahomaso kasa no mo ye jai who are the two messages so my enjoy because Bible might say nyame aso dan e yakoma akoma na den so it's nyame betra akoma mu a odo ye nia ono pe but say want me nyame ata betra akoma mu a de bia no unye free because they dem no unye free ni say esi otiwe o pe adwuma waju nyina se obenya adwuma ye eti o kra na etu mu na pe adwuma no enyo ni pe bia wo
Ade a okra ne pe wo hunam okra ne pe wo sunsun no se ni san kan hunam ni pe bi wo no ha ba so okra no nya adekodi a wo pe wo sunsun wi pe wo se ni pe bi na esi ni kra be tran mu ese na wo ni pe bi ai de esi ho so what is here it is yen chire kwan no ni yen chire kwan fa so di bom pae ni yen chire ni memes kwan fa so ba so le a eso jawa kuma merade ba se me di fear hu eto so a ebe ma wura so dem kwa na akoma no de bom pae kwa no keke ma no etimi enuwie le glorade nchen okay etime se memes ne so no mesre mo papa no so for bi ene ho town so no na num sem ene ko yi ni car so for bi en town mo bompire mo yire mo na mo bompire ta na chi ne rade man so sabe jane na so say fun so bi fi baabi kwa na e bae kwa na e rade na ye den enje no okay se na ye bo na wuto abraham nye nwuye na ye bo na wuto no mo se rade pa ko se e rade se ye bo na wuto na papa ejakwajo bua wo me ma no bua ejakwajo abua e wo kwan bebre so a ene wo so sakwa no bompire ma ne se e rade Jeno mame no samra bag no beka wase mpa no no te betwa akra de ifama wo Kristo obi a otie ni bia no me 99 de me nyo obi a this time massacre kanya sa ka program we ka me fire pa but this time massacre me mpe confusion bia it me phone no mani ya so no abrekuma agbajena aye pa Wednesday and Fridays Prophet 99 o frame ma juice sika ye bro o frame ko niska kwa mitimi chu sika 0249 05 02 78 0249 05 02 78 o frame ya ma juice se o ya leo krata semu adwuma semu awona tiko stroke o kidney problem yale bi e che osu bia no o frɛ 99 a meje osu enye nsem nyana metima ka o radio so o frɛ mkuto di a meje osu awo ne ma awale no so ma we kwasi ba na okɔ kwa me ba na okɔ o ba tie me yen kan asem nkyerɛ me nya sa asofo na o mo ko fu hihye hu ni bi o ne obi ba me fa ne ni komo yen kan asem nkyerɛ me ye bompa ya na uhita se beba me ka kyerɛ o abrochire di a upicha seno upicha bra o ka na ha mense no upicha ma hwe ma chire kwan na bra o ba e bompire o hita sem e be pi na ma ka o hita sem a chiro na ma chiro adwuma anya kopodi mo de ba wiase me ka nyina chiro e wa de hira mo a mutimi bia no de ka mo bye yo odi for ye beda e wase na ebusuafo onso adwenkyere e de efa ensem no fabra e beto your comment section like your videos na share on all the social media platform so media any equia sikapa bakra. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Oseko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, aduane bia, aduane pa bedidi. Wa wo hwe nam na wele ye made bibia na bia diwo aha na Stephen Apia bedidi a ekọ viral no I would order aduane you are bringing it right there at your doorstep enti ye aduane pa fie na mo be aduane pa na ha na aduane papa wo ye wo East Legon boundary road opposite the self-filling station